जुजुलपा जी शकुन्तला स अभिव्यक्तिया माध्यम ख हरेक प्राणीया थगु सदु हरेक सया थगु मोदु थगु अर्थदु समाज नीति हुपाय नीति थुइका चुङ्गु स गब्ले मेजियाले नाचुनी गब्ले प्याखजुया गब्ले बाखजुया गब्ले चुसुजुया ले नाचुनी समाज नीति देय नीति व हुपाय नीति थुइका चुनादी पिन हनी बहपि व्यक्ति पिनको स छिक पिनको दथि थुइकेगु छगु कुतख हलिमी थया चुङ्गु स सांगीतिक खेले थसं फुक थ थगु स थुइका चुनादीम छम हने बहम संगीतकर्मी राजकुमार मानन्धर्य स थौयागु वे थुइकेगु कुत यानगदु वेका छम संगीतकर्मी जकमखु छम प्रशिक्षक नप काठमाडौँ विश्वविद्यालय संगीत विभागीय सह प्राध्यापक जुया सेनामी कथ ज्याखन यानाचना दिएको दु वेकल संगीत स्नातकर याना छिगोपट्टि मुवाली बाजा शोध पत्र न तयार याना दिएको दु वेकल थुगु सांगीतिक खेले गु कथा पलान ह्याका चना दिएको दु अलि गु कथा चाहिँ स्वापुदुगु ख थुइ विशेष वेका नाप खलाबला भ्याकेको जुई खलाबला ह्याकेको न्यव तक्ले नापा वेकयगु सले दुगु थुगु छपु मे न्यवयाचना न्याना दिस अलि व धुंका दिन वेका नाप यो खलाबला ह्याकेको जुई हरखनारा सौये चखा छेदा विष्णु हरि नङजुए हिंचापी बुँदा जिजुला त जागु कर्म नछेद नबुँदा रे जव खव सुहे मख जुला आश्चर्य थो समाज गे चुए झुला बराबर मजुला थो समाज गे चुए झुला छुंगे मिले मजुला दपिनी द्योवेकी मरुपिनी धुवेकी दपिनी द्योवेकी मरुपिनी धुवेकी दपिनी द्योवेकी मरुपिनी धुवेकी दपिनी द्योवेकी मरुपिनी धुवेकी गुम गुम से दरबार बासा गुम से पकोचा मैं तो ने नचोने गुआसा जुलाया कचा गुम गुम से दरबार बासा गुम से पकोचा मैं तो ने नचोने गुआसा जुलाया कचा दपिनी क्रीम पाउडर बुइहा खोहे था पापा दपिनी क्रीम पाउडर बुइहा खोहे था पापा मरुपिनी गोमा सीता जकैंग नै सुकु गंगु मारी बापा दपिनी दादको सोई मरुपिन्ता सुनङ सोई 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 सुबाई नेनाहे दुल थोछगु समसामयिक में अतिक ये पुगु सले राजकुमार मानन्दर जुयागु सले छिसन नेना दिगुजुल वेक नाप यु खलाबला न्याके तेना गुजुल छिसन नेना दिस नाप नेका दितन इना प्याना जना राजकुमार जु ज्याज स लसक सयना जना छिता हजुर एकदम जजलपा धन्यवाद हजुर थौकने छुके व्यस्त खछि थङ्कने विशेष गरी काठमाडौँ युनिभर्सिटी डिपार्टमेन्ट अफ म्युजिक के अनाए व्यस्त ख अना बोंक्यो अहिले अना एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्क्स त स्वेउ
के बेस्ट जी अहिले बाँकी आना ज्यासम बाँकी समय चाहिँ जी खोपे अहिले खोपे बाहेक न अगाना गाना जेता तेको सत दिउक जी थमन सयपति बाजा त सेन्यु कुटै छौँ त हजुर आछिसम बाजा सेनेगु नापनाप छेगु न याना दिला मेना हाला दिला मलाई नक्तिनी हाला दिगु पति गु मे लिरिक्स चाहिँ गु कथा कम्पोज याना दिगु ख वसक कना दिसाले ताकि जे समाजे जुन कते जो छौँ वास्तविकता हजुर चुएकुए जो छौँ गरिबे धनी तुन जेउ छौँ त नियम कानुन न दपिन्दा जग मिले जो त्यही मरुपिन्दा झन्झन कुए छेउ हिसाबं अथे जुथेन छौँ जिङ स्वेबले अहिले समाज थेका स्वेबले जिङ खाङाउ जुन भाव ख वे जिङ मेके चाहिँ पोर्ट्रेट या ताउँ ख कि व्यक्त या ताउँ कि डाइरेक्ट ढ्याबले बच्चा लिटरली मेके अटे जुइमगु कि जिङ चाहिँ शब्द छु युज यहाँ रहेछ दपिनी ड्योवेकी मरुपिनी धुवेकी हजुर मरुपिनी याक्वे ज्यासँग याक्को धुवेकसँग अथ्याथेन तुम थौपति स्थिति थावे फौमको अहिले दपिनी हनङ न्याउ न्याथेनङ देवा ओ देवा साली राटेन तुम अथे जियो चौँदा धनी पुन झन्झन धनी अहिले हामी ड्योवेकी मरुपिनी ज्यासँग लिम्ला हजुर हजुर दपिनी चाहिँ देवाखा चाहिँ मतलब ड्योवेकी र अघि नेगेटिभ सेन्स म हो कि तर हेर्नु जिङ राइम मिल्या हिसाबं ड्योवेकी जुले वो ड्योवेकी दाइबले हुने समाज हुने खाने भाषा फपिसन जग ड्योवेके भई नापा अथंक निला बच्चा पात तर ड्योवेकी दाइले त खोपै परिवेश जुलख नवदुर्गा गण्य त हजुर केटा बिबले चाहिँ नवदुर्गा द्यो सतची तराङ्ग फेन के नवदुर्गा द्यो एटा त कम्पलसरीला मखो अथंकनी फपिसन जग यही अहिले म फपिसन यही मखो अथे जुलको हिसाब चाहिँ छौ हिसाब चाहिँ जिङ नवदुर्गा द्यो या जुन भाव को वची नापल सिन चले जो छु रिचुअल्स का अक्ता सिंगे ताऊ मको कि जिङ वो लिटरली फपिसन जगह यही आते मफपिसन या पै मको थाथिङ वो भाव चाहिँ जिम व्यक्त या ताऊ का अन्यथा सोचे म दिशा बाला मलाई जन्ममासं मको कलाकार त्यो ज्यादा गु वय खकी समाज छुजुया चंगदो वे कथा जका वे खया त चाहिँ मे कथा पितो भएको जुल वे कथा चिसा व मे चया दिगुन जिमा हाला दिगुन जिन मामला अघि छौ थप्या मन्दौ चाहिँ हजुर जेसन मे देकेबले जनमानसन ठ्याक्क दिमागी क्या जुइपट्टि वर्ड्स त तसा शब्द त जुसा हो दिमागी गुण जेन तु जियो चन्यु जियो दपिन ड्योवेकी मरुपिनी धुवेकी ढाबले एकदमै बान्लाउ शब्द लियो उठिन चोन जिता अहिले वे तय भजिन्छ हजुर अथवा मे रचना कम्पोज अलिगो दैनिसा ओला हालिपी फरक जी मला हमेशा हे वो दक्को ज्या त धासा चाहिँ गुली अफ गुली बालाई मला वस कना दिसले कम्पोजर न थए अहिले हालामिन थए अहिले चेगु न थए जिले अपुग छुट्टा जिउ सोयन छाछा वो चोचोङ मि हाल्यौ न प्र्याक्टिस यौन तु भनी बटा मे पनि हाल चोन्दले थाकुल प्र्याक्टिस आके माल अले थमन चोचोङ हाहाङ गु दिसाके वानी माली वो जुन भाव ता जोङाउ क वो अनुसार चोचोङ वानीले छमान त मनुजीवले यको अफिगा जिन्सेपले हजुर हजुर जिता चाहिँ अते लागि छु अतक जिङ हालमी जिए चोयाउको जिए संगीत तयाउको हजुर अहिले जिन त हाल चौँद हजुर अब तो मे हाले जको मको के भिडियो न देखा चाहिँ दिएको युट्युब च्यानल ला क्रिएट याना दिएको दुजी मला कलाकार यो लागि थगो हे युट्युब च्यानल दयु चाहिँ बालागु पक्ष ख कि बामलागु पक्ष ख छुकया दिया अतंकनी थौकने पति कन्टेक्स्ट के ध्यानमा राख्छ नेपाला युट्युब नेपाली यो कोमरु नि हो हजुर
थौवे युट्युब च्यानल दौ बालाको जिन्सेबले पचा पचा अकिन आम्दानी दै हजुर अले मे पनि उले ते माल कि जिङगुली न न्यो चोङा जिसवे सिनियर थाना खपिया पुङ दाइ पनि काका पनि मेहाली पनि दु रेका पनि मेउ च्यानल इत्यादि तर गुली वाला गे वाला छुये सिमको हजुर अले जिङगुली तक सियार छ ते कम बल ए दोछिर वा बियाला धौन खानिङा हजुर हजुर अरे जिबले छिउ ठाउँपट्टि मेहनत कर पनि युट्युब च्यानल टेबले अखेन शेयर एम बेमाल वजुल अल छौ अथे जो नि थौ युट्युब च्यानल दसा बाला तर अकिन खाछु पैरछ थौ युट्युब च्यानल मोनेटाइज वेमाल अघि सब्सक्राइबर्स त भ्युअर्स त गुली अघि आबद्ध जुयो चुंद वन सिके माल अनन जी मोनेटाइज मजो छुए मजो युट्युब च्यानल थौली तेरग थौली नाम देक तयान ओ फाइदा मरुग वो युजलेस को चाहिँ मेन त मोनेटाइज वेमाल छिउ युट्युब च्यानल जनमानसे चले जो जुएमाल स्वे माल युट्युब च्यानल नापा रेडियो नेपाल छौजको दौले न कलाकार त गुली नाजा मलाई नापा नापे पनि कलाकार त आतकन धनी धनी निसा वेक पिन्छ हालादि गुमे आतकन काल जै अलि नापा गु छौ यो सीमित टेलिभिजन ताइ थेम अबले देकोपति भिजुअल त आतकन उले लोकवा चिगुपति दिमागे दुनी ठेकलु मनी बले अबलेपति व भिजुअल त चिगु मस्तिष्क के वइ निसा नापैपट्टि गुली छाप्दो आ चाहिँ अपबेबे जिया चाहिँ धनी वो कलाकार त चाहिँ समस्या लाना चंगु खकी गुछि चनक दिन ध्यान दिला मे पिनि गु युट्युब च्यानलले बिया चाहिँ वो पारिश्रमिक चाहिँ मरु तर गु ना दय ख गु वो प्रचार जिउ ख वो चाहिँ जुया चंगु जुनी मखला गथि त्याका दिया थोखे चाहिँ अथंकनेला हरेक मने थथौ युट्युब च्यानल देख होला अले गठेनन जुल रसा तो संसारी दकोस्ता देवायतिन जोल हजुर खनंग देवा मर्ग छुनङ गने जुये जिमको हजुर तो ध्रुव सत्य खाका हजुर तर ए जुला धाउन्तुङ जिन्सेबले जिङ थंगने खचौ चाहिँ मी हाले मसपुङ हापाजब हाले ससानङ मी हाल थदो युट्युब च्यानल देखौ जिङ खचौ चार जानङ मी हाले इंट्रेस्ट द देवानंद मी देखेता लगानिया त अले अघि हनङ झिगेर छ सफ्टवेयर अन दक ट्युन याजु मिल्याजु एजो अथेजो यक्को सिंगर्स त प्याया जुङ द अजिन दक्कोस्ता त्यामको जु बालापुन यक्को द गोलिनङ इंट्रेस्ट भरे अले अत नेगेटिभली वानी हन दको इस्ता अथे चाहिँ मको जिन्दा त हुन्छ दको अथे मको म्युजिक अरेन्जे पुङ स्टुडियो चले पुङ वेकअप सन थेक सोयजक न्याथे हन हाउ मिले मजुसान ट्युनिया जो जोनी थो ट्रेन को यहाँ चाहिँ न्यामासिन म्याल हल अले त अथेन चलेन जुआन अले युट्युब च्यानल न यक्को बढे जे होला तके बच्चा कभर शट थे बनलाका हाली पिन्ता चाहिँ भज समस्या चाहिँ जुटेन छौं सम्बन्धित निकाय न वो खै त विचार यही तका चाहिँ वाला सकायस न मला गुधाइ दिल कलाकार युपति जगेर्न न जिया संग दु यो प्रचार प्रसार थगु च्यानल पाखेन प्रवर्धन जिया संग खे लाना चन भले छि छम संगीतकर्मी थौकने संगीतकर्मी धकाय ना जाय चंगुदु संगीत ना पचै स्वापु गु कथा जुगु ख त संगीत या लागे छिगु पला गु कथा न्या गु ख उसकल मंकादि सले हजुर जिताला मचतबले लिछे बाजा त यो मन्द जिता हजुर बाजा सरद त के झ्यालम पसे सोएस हो हजुर अरे जुल अले दुनी जुन इच्छा द नि संगीत से केउडा हो वो जुन लगाव द वो चाहिँ गे जुटे जुलड छ 54 साले चाहिँ जिमी छे जिमी आफ्नै दाइ विष्णु बहादुर मानन्तर वेको पहिलो गुरु जुलको जिम जी चाहिँ वेकन चाहिँ जिमी छे धिमे बाजा सिउँदिल हजुर अले ट्वाली आफै 12 14 जना गोली क धिमे सिङ सिउँदियो बले जे जक्कै चिचारीमा
हजुर सायद 12 वर्ष थे जुइला हजुर अहिले उले ऊ बाजा सेकेन ऊ बाजा सेकम वो जिउ चाहिँ जी सङ्गीत द्वाउँ पहिलो चरण वो जुलक अहिले 61 सालले चाहिँ जिमी ट्वाले दाफा लिसिङ बाँसुरी डको बाजा सिउँ भले जिनम नेवारी बाँसुरी जुन सिंहपति वो बाँसुरी सेकेट हुन उब्ले अहिले वो बाँसुरी सेकेट हुन अकिङ लिपानन जिता वो थौपट्टि संस्कृति भित्र लाउपट्टि वो सिंह बाँसुरी सेकेट हुन अहिले मेमेउन मे फे जिता इन्ट्रेस्ट वो दुनिल चाहिँ वो सङ्गीत इन्ट्रेस्ट दौ जो नि अहिले दाइटा धायाबले चाहिँ अघि काठमाडौँ युनिभर्सिटी डिपार्टमेन्ट अफ म्युजिक आना खान लाना चाहिँ आना प्रोफेसर डाक्टर गेर्ट म्याथियस वेगनर सर वेगो चाहिँ फाउन्डर सरका फाउन्डर एचओडी डिपार्टमेन्ट अफ म्युजिक यामा वेगन चाहिँ आना जिता बाँसुरी सेक्यो चाहिँ चान्स पियो दिल अहिले जाना बाँसुरी सेक वानी धुन भजा भजा सेकेन धुन लेपा जुजुङ अहिले आनाहे चाहिँ जिङ डिप्लोमा भुवाको डिप्लोमा भुवा बोले 1 वर्ष नापा बना दियो बोले चाहिँ अनौपचारिक रूपमा व्यक्तिगत रूपमा अनौपचारिक अहिले औपचारिक रूपमा चाहिँ डिप्लोमा 1 वर्ष याद हुना न यहाँ बोले अहिले डिप्लोमा सिरेवन तुङ आनाहे 2006 के जियाना एज अ लाइब्रेरियन जियायाङ अहिले आनन्दुङ भुवा ब्याचलर डिप्लोमा 1 वर्ष लिबा ब्याचलर 3 वर्ष बनिनु लेन आनन्दुङ जायायाङ अना बन्यो क्रमे लिबा ब्याचलर सिर्यानी 2013 के मास्टर्स न सिर्ल एथनोम्युजिकोलोजी के है अहिले मास्टर्स सिर्यानी अथंकने अनाय बंक्यो जायो छु द 2015 लिसन एज अ लेक्चरर जायौ अथवा वर्ष चाहिँ एसिस्टेन्ट प्रोफेसर के अपग्रेड छु त जो संगीत यात्रा चाहिँ थे डामाल हजुर हजुर उगोइले गोछिसा संगीत कया है बना दिए नि औपचारिक शिक्षा कया दियो बोले चाहिँ संगीत पाखे चाहिँ समृद्धि न वही धका चाहिँ बिचायना दिए कि म दिएका थिए कि तुके आर्थिक उपार्जन न जुइफोइ धका याना दिए कि म खुद ठोजिगोपट्टि खुबी ख जित इन्ट्रेस्ट हो विषय ख जि चाहिँ तुके बारे चाहिँ अझ स्टडी जक याद धका चाहिँ बना दियो ख सुख उबले जी संगीत के एज एकेडेमिकली द्वाउँ बोले चाहिँ जिन तो छुए सोचे मैं जो इंट्रेस्ट का जिता बाजा था मंद अले स्पेशल फोकस चाहिँ जिता मियाले मंद अले बाँसुरी संसँग लिबा मिहाल्यो न कुत याद हुन हजुर अथे जुजुङ जुल तर जिन मासु सिरके अलजिङ थोए बाजा थङ जिङ कमेन्ने अथे चाहिँ जिङ जु दिमागे चाहिँ म हजुर हजुर म अले आना जायायाङ यो चमले जता बाजा थङ अछिया म अथे थाथे छौ हिसाबमा आना युनिभर्सिटी न जता ग्वाली बिया छौ दु हजुर उके याना चाहिँ यो समस्या मजुल चाहिँ आर्थिक समस्या चाहिँ अथे चाहिँ मजु टाइमहाल अथे अले संगीते जग म के जिन्ता न थोय खोप कलेज बैचलर थाना न भंगाउ का जो चाहिँ डबल बैचलर थाना चाहिँ आर्ट्स के इकोनॉमिक्स हो मेजर इंग्लिश का था बैचलर थाना बैचलर हो म्यूजिक के बैचलर लगभग सँगसँगै सिरो हो जो हजुर हजुर ओबले चाहिँ भाजा ठाकुला थाना हाफ टाइम अगे विश्वान मतलब थाना ताया हजुर अजिङ थाना प्रिन्सिपल सर नपाए खालमा जिन चाहिँ अथे मिलेङ बंगाउ जुल अलि याना छिसन ठो मली बाजा ये विषय खेदा अनि रिसर्च न याना दिल खनि मला छिसा बाँसुरी फुया दिए बाँसुरी पति अफिशियल रूपमा सेका दिया धाइ दिल नाप दक्लिन हापा धिमे बाजा न थाकु सेका दिल तर रिसर्च चाहिँ छ मली बाजा याना दिया मालिङ बाजा के गे जुल रहेछ जी बम वहाँ बोले तो सब्जेक्ट एथनोम्युजिकोलोजी टाउ चाहिँ हजुर साइन्स अफ स्टडिङ म्युजिक एज अ कल्चर जो संस्कृति है संगीत ख हजुर अले संगीत है संस्कृति ख रे बंकीपति विषय क थो चाहिँ हजुर अले ए जो हमले थकी चाहिँ तो बम मानेबले झुकाउ गना जिरा छ थौ संस्कृति थौ बाजा गाजा के लवानी लचना अले बम हमले वो अटेन्टुङ वो ओके
वो छाप परे जी वो बन चार जा क्या सब्जेक्ट विषय त न अथे जुल अले झिउपटी थौए संस्कृति बचाएम थौ बाजा गाजा बचाएम वो बाजा गाजा थैपुङ मनु त बचाएम अले वो बाजा देख्यो तरिका गेको गतेको फुलाउपति वो बच्यो तेम रह्यो वो तरिका त वो दको आना सेनी बले वो चार जा आना बनी पुन दको त थे जिउ जस्तो जी वो यूनिवर्सिटी ड्रामा निबले हनी संगीत ढ्याउ छुर गन्यसा परिभाषा जुन जुई आना द्वानी ड्वानी बोम्बोनीले संगीत परिभाषा पाइ अहिले संगीत जीवन लागि वन्य निबले संगीत छुराले थौए जुन रिचुअल्स त द बाजा गाजा त संस्कृति त वो को संगीत हजुर छारेजा जीव संस्कृति गुलिनन्द अकनी गाई जात्रा सापारु सापारुले बाजा मरेको सापारु किन चल्यो बिस्का जात्रा बाजा मर्छ किन चले चाहिँ हजुर झिपदी गुलिन रिचुअल्स त गाथा मोचरे आफ्नो वान बाजा मर्छ वो गाथा मोजको यंकेबला क्या शोभा मगा थिन्छौँ हरेक चीज के झिता संगीतं एक आबद्ध यो तौद एकताबद्ध यो तौद झिउ संस्कृति हो मेन सास चाहिँ बाजा ख संगीत ख अहिले वे संगीत धावे संस्कृति खर्ग बन्यो विषय चाहिँ एथनोमिकोलोजी अहिले थेका जिम बम्बोले चाहिँ त्यो हरेक नेवार होल इन्टायर नेवार म्युजिक ट्रेडिसन थेको सोयाबले जे थेसिस टाइमे मालिङ बाजा मरेको झिउ संस्कृति बचे मजु जिङखाङ हो चाहिँ चाचा बिस्का जात्रा बले अब मालिङ बाजा पुय विधिवत पुजारिङ पूजा यङ दको याङ निचिनी दियो खके त चले हजुर अझै केन्दाङ्गी छि कनि जुल कनि सापारु कनि जुसन थङ चाहिँ तले जियोपति ल्याकुलिन केन्दाङ्गी छि हाइबले जिन्यो त्यो हनी थङ अले बनिवी हो वी बले केन्दाङ्गी छि वी व चाहिँ दकोस्ता चुएके टिङ खायङ छि दरबारपति केन्दाङ्गी छि जगत है व चाहिँ झि दक्को जनमानस चाहिँ सापारु खुनु जुसा दरबार छि नापा चले तपति वो केन्दाङ्गी छि चाहिँ सापारु छ नआएको थङ है थङ जुलको वो दिन चाहिँ वो हैबले मालिङ बाजा खन ताहा मच्चा गनाते ग्वाखम फालेते ताहा मच्चा गनाते ग्वाखम फालेते ग्वाखम फाले मन्यङ सा खुसिन चुइका छ्वे रय वो मिफियो युग मालिङ अलि वो नापा नापा न्यमा हनुमान न दयुग गडा ज हजुर अजुला छोरा जा अथवा सापारु याता न मालिङ बाजा मरेको मजुरा छौ थो दसु एक्जाम्पल जुल अब मालिङ तान तान दौपति जिउ मिखालङ खाङ्ग दौपति हनुमान न मत तंकनी अब संस्कृति छि संस्कृति है संगीत है फोच आफू विद्यार्थी जोनी झिसं वो चाहिँ पचाको च्वा जिन सम्बन्धित थाहा छैन त्यो मिटिङ जुबले तो कहाँ व्यक्त यहाँ अघि गते समस्या त वो गेजुयो चले मुजला वो थवे थाहा छ जुल अलि अनन छि 20 का कहाँ जुए जुल दसैँ ब्ले नङ छि गुलिनम बाजा के मालिङ बाजा मरेको मज्यो झी सापारु है वो मिसिन चले जुई बले पहिलो प्यागम महाकाली प्यागम देवी प्यागम अले ठिमी द छुचु प्यागम मुला दको मने अब खोप फुए छिपति प्याखन त प्याई वो गीता मालिङ यो ताले लाक मियो मालिङ के फुय मियो ताले दियो प्याखन लि वो दक्को थेको बुझे जो साबले मालिङ मरेको मजु लचना अले वो मालिङ हन तमचन अले झी बंगायो कर्तव्य छोरा जा अघि सेन्यु छोरा जा छु अब तौचौबती बाजा तौचौं म्युजिकल कास्ट बाजा थैपुङ जात कास्ट वो दक्को बचा मर्ग जिसम बने टुन तर जे होल इन्टर नेवार ट्रेडिसन थेको बुझे जो साबले माली बाजा मर्छ जे मैलग जस्तो जे मानन्दर जिमी गुला बाजा माने गुला समेक गुला बाजा जी 1 महीना तक चले जुई 1 महीना के 1,25,000 सन चैत्य त देखी अकि अक्षता तय
आत्मा बिय की गतय आत्मा बिय एयंग देखियो जुन नेवा रिचुअल त हो परम्परा चल्या त मालिम बाजा मरेको मज्यो ओ अघि 9 बजा थे 9 बजा थे बोले मालिम बाजा मरेको मज्यो तो दक्को थेको सोइ बोले दक्को स्था नमौ एक त जीव संस्कृति जुन गुल्ना बाजा वो चल्या तान मालिम बाजा मरके मज्यो छकनिएको मालिम बाजा मतसिङ गना गना चाहिँ बाँसुरी बाजा न त या त वो हिसी मरु जे नेवारी नम्पिङ क्वे चाहिँ जिन्स पाइन यादिन जल मिले मजु बाजा स्वभाव मगा अलि गेजे म अथे जे म अथे गेजे म अथे या त छु म वो बच्या मा त अलि वो बच्या हिसाब जिन चाहिँ जिउ मार्फतङ गुली तक भई या रह रिसर्च जङ मालिम बाजा के याउ खजिङ गुणतिन धैदिला मुआली बाजाइपति उपस्थिति गन दु छुकछुके जी उके महत्व छुदु तका कना दिउ थे छुधाथे नेवा तजिलजी बाजा गाजा बाहेक जी फैकी जी मखु वो कल्पना या फैकी फै मखु बिना संगीत नेवा तजिलजी न्यावनी कि वनी मखु जी न्यावनी पै मखु तो गेजी रसा बाजा मतकिङ अना एक त दक्को गुठी आपुन ट्यामालु वा त्वाले आपुन गुली न दक्को वया आबद्ध जुयो चुंदा नि व तवानी गुठी रा निचिङ फेने उख फेने नापालसिन चले जो चुं लापुली प जियो अन्डु चनी अथे जो जुङ नेवे जक अलि अथे जक जोसा तो संस्कृति विस्तारन तवानी चार जा दक्को स्या तंकनी ज्यादा वो बाजा गाजारेको चोचङ तालै मखु चार जा तंकने जमाना फरक जुल योको ठाकु नापाथे मखु नापा जे भुई छक भु जाया बोले वर्षभरि त नेता गा अगिन बायकन छुये म अतंकने मगा त अले मन त्यो इच्छा आकांक्षा राउ अछिन छु याकै पुरा जुसा अनुभयन दुन्छ नि अतंकने इच्छा आकांक्षा योको द एजियन तो अब बाजा गाजा के मतलब तो बाजा बिना अथे फे अथे जग जियो छनिबले चाहिँ बाजा खन चिनी दक्ता रहर जाकियो अले नापान चोचने राउ जुन बोन्ड दनी हो क्रिएटे अन सुनसान जीवले वो जिनसेबले वो पालाको चले जी मखु अथे दाथिन चंगैता छ गु दैदिले छिस हरिक चाहिँ आर्थिक पक्ष न चाहिँ फरक लागा चाहिँ मला आर्थिक खवल कि यको ख चाहिँ लिउनी न लाना चाहिँ गुली ख न्यानी न बना चाहिँ अथे खसा छिटो परम्परागत बाजा गाजा त गुथो गुठी नख चख बोली पित भई गुला बाजाए थ्याची माली बाजाए न ठिठीले प्यावया चंगुदु अरे संकटेन लाना चंगुदु धका छिसा धयान दिल छिसा रिसर्च याना दिए बोले वो ख लुइकान दिल जुइमा छिगुथो परम्परागत बाजा गाजाएपछि व्यावसायिककरण चाहिँ छुदु छुगु विचार मला व्यावसायिककरण या फैकी फैमको जी व्यावसायिककरण याना वन कि चाहिँ छिगु संस्कृति के चाहिँ नकारात्मक असर लाइकी मलाई चाहिँ छुदु जुन हिसाबमा छिउ संस्कृति चले जो चुंद नि हो ठीक जो थाना जिउ दाफा चल्या त अतक दाफा आलिपसन जिमदा देवा म धौ मरु उछार छ जिउ संस्कृति दाफा जग मगु पहिला प्याखम पिकै नगान्चा प्याखम पिकै माख प्याखै पिकै ओभरअल तो दक्को जिउ संस्कृति जुलको त चल्याबले गटे दक्को चले जो चौदु ओ गे छार धाउ खसा जिउ विचारन चाहिँ थौपति पुर्खायापति छौ जिता जिम्मेवारी कतो नापा बाजा पिसन चल्या तौपति जुन संस्कृति का रिचुअल्स का वो चाहिँ झिसन चल्या म धापति छौ जिम्मेवारी बोर्ड जे चल्या छौ अर्को छि तो एक हिसाबमा मेडिटेसन याउ थेन ख अझै निचे ज्याए छुछु यही थौ ज्यात द अघि बायकन थो चाहिँ पुरा थौ शरीर आनन्द यापति छौ ज्यान जुल अर्को अलि परम्परा बच्यापति
थौपति परम्परा बचाए माल अर्को चाहिँ जी भगवानप्रति आस्था दनी हजुर जी न्यावे जायो नसङ लास्टै जी के दर छौ छु डर धसा जी जिसम पाप्याङला छुयाला जी सत्कर्म याउ छौ बाटो न खटेन्छङ जी रिलिजियसली प्युरिफिकेसन है नि प्युरिफाई जोपट्टि थो जी देख्यो भने बेले एकदम रिलिफ चाहिँ नि हजुर देख्यो भाग्यौ वेबले तंगिस्यादा आनन्द जो उठिन्छ त शुद्धिकरण यागु छगु अठे थेन त जीव संस्कृति चाहिँ अठे जुल अठो डको यो चौ बले देवामु दाफा हालिबले देवामु हजुर हजुर पहिला प्याखम पिकै थौपति त्वाले डको मु देवा खर्च यहाँ पिकै देवावी मको के तर सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन द नि हजुर तो हार्ट चाहिँ एकदम प्युरिफाई या चीज चाहिँ वो थिन्छ आत्मसन्तुष्टि तरंगो खजुल अले बाजायो ज्याजिङ फ्रेय चौ द ह्याटिङ बा तांकाउ मरु एकता बरु जगेर नै त्याउ द ह्याटेन जुल अले थौ रिचुअल्स त बच्या चौ अथे जुल हजुर आछिसा थस सेखा जको दिउ मखु मे पिन्त सेनाना चना दिगो दु कन थिने बाजा सेना दिदा स गबले मादल गबले बासुरी बाजा सेनिगु झले न्यास से अप मनुते त छिसा सेना दिदेन गर खल पुचाइ त न छिसा सेना चना दिगो दु मला वेका पिन्त सेनिगु झले वो थिथि कारण अब संस्कृति जोगे यागु नीति जकै सेनाचना दिगु दु वा व्यवसायिक गर्न न्हनी वने त चाहिँ अब कपिन्त लपना केनाचना दिगु दु छुदु थकी चाहिँ जिन डाइरेक्ट सिधा ढ्यामसा चाहिँ व्यवसायीकरण चाहिँ यहाँ मरु गठे जुइर छ नाजदा देवा मर्ग छुए जुइम अटेनु से जगह सिंह सिंह चनेबले बाजा थाकु अले गे एउटा छ जस्तो जे निक्वेथेङको बाजा स्यानेबले जो पेट्रोल खर्च जुइ हो हिसाबङ अथे जगह मिनिमल प्राइस अछि ट्वाले अछि स्यानेबले चाहिँ मुजिङ नाम मकाया अले मेथानङ बचते जुल इन्स्टिट्युसन गना गना त अथे स्यानेबले चाहिँ मिनिमम ला खाली मजुक जिन्सवेन वेकअप से सोय यङ बिउ जुल अझि थो एक मुस्त देब्बाय या लागिन जगह चाहिँ मखुक अझै सब संस्कृति हे संगीत दय धावडी विषय बङ छि वेट हुन अहिले त संस्कृति बचाउ लागिन चाहिँ तमाम पायो तके दौ गुण शिक्षा फतिमपतले बियतके दौ इच्छा हजुर आछिसन त संगीत विषय एकेडेमिकली आँखा बनाए छ डिग्री हासिल याना दिला आधिकारिक रूपमा छि प्रशिक्षक न जिया दिला आछिसन प्रशिक्षण याना दिपि सेकामी पि पाखिन वो अमूर्त ज्ञान वेकअप इन सकाय दिला निसा वेकअप इन गो आधिकारिक तायु लागि वेकअप इन कनेवना कलेज बने मासा न छौ लेभल युपटी चाहिँ वेकअप इन के संगीत ज्ञान दे ढुम्कला टका चाहिँ वो आधिकारिक तायु लागि वो औपचारिक तायु लागि चाहिँ छुकु तयाना चना दिएको त छिस हके लागि चाहिँ गुलिन असेका चम्पुन्तु खपे नन चाहिँ यो कोही कम दु ओके एकाडेमिकली वानी मोर तेको विचार देख दिपुन चाहिँ गति कि आछिसन तो थिथि थासे खलपुच त सेना चना दिगु दु आवे कपि कलेजे वनि माक केयु पाखे वेकअप इन त छौ लेभल युपटी डिग्री प्रोवाइड या फैकी फैमको जे ताकि वो डिग्री न चाहिँ वेकअप इन छ कलेजे वना वेकअप इन के दुगुपति ज्ञान चाहिँ मेपिन त इनि फैम वो जिकी जिमको जे हो कुटा यहाँ चौँदु आछिसम सह प्राध्यापक जु नाताना जिन थुन्या सताया छना हजुर अए चाहिँ खपेनङ जिन्सले च्यामा हिमा केयुके बने ढुम्पुन हजुर बोन चम्पुन त अकि बायकन केयुके जुन एकाडेमिक जुन क्रेडिटेड कोर्स त नि क्रेडिटेड कोर्स बोङला हो छुट्टै पुरै कोर्स बनेमाल हजुर हो सर्टिफाइड युजर अहिले मेरो चाहिँ हैन नन क्रेडिट कोर्स थियो दु हजुर ओके चाहिँ जे पूरा कोर्स बने म तर अब 9 बजा जगह सेके गिटारे जगह सेके वा टुङ्ना सेके सारेङ्गी सेके रग वी विद्यार्थी त्यो लागि नन क्रेडिटेड कोर्स थियो द हजुर अहिले वो नेपाली चाहिँ दौजुल पच्चीजा वो कम जे हुँदा तर नयाँ जिम्मे चाहिँ छौ पुरा फर्मेटेड डेक आउट कि
नन क्रेडिटेड कोर्स न थिए सूर्य उठाउ अलि अघि चाहिँ गेजी रहेछ दको गुमा साइन्स बोंछु नि इन्जिनियरिङ ह्याउन विषय बोंसाङ थके दौ म्युजिकल इन्ट्रेस्ट नि जस्तो सारङ्गी था मन्दा छु नि थौ एकाडेमिक फिल्ड म्यौये जुसाङ अथे इन्ट्रेस्ट दपुन चाहिँ अना वे सेको हेदै अलि वो चाहिँ लिपानङ छुन्जे हो कि एकाडेमिक खे वान्यो क्रेडिटेड कोर्स खे वान्यो जुसा चाहिँ तो नन क्रेडिटेड कोर्स गुली महिना बन्यो गुली वर्ष बन्यो र वो जिमी फर्मेट त अलि वो बन्यो र केयु ताकै वनि माउजुल केयु पाके पिनिवे मजिल कन्भर्ट या छु मखगु केयु नाप सहकार्य याना गुछि सेना चना दिगु वेक पिन्ता चाहिँ अन वनि मकगु सेना चना दिगु नि वो लेभल युपटी सर्टिफिकेट व्यवस्था या छिनि के छिनि मखजी नगरपालिका नाप वो विषय खलवाला जुदु कि मरुछि स वो प्रस्ताव तय दिगु दुकि मरु छुदु छिगु पाके चाहिँ तकै हते मजुनी तर नगरपालिका लिसिन चाहिँ मजुनी हजुर तो गे खरा चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटी बाहिर जे आउटरिच त देक जस्तो छापा आउटरिच देख्यो खाज्यो चुङदु अते जुजुङ खपेनङ मिलुसा खपेनङ याउ अलि आनन्दु सर्टिफाई याउ हामीपट्टि जुन नलेज हो से कि अलि 6 महिना 12 महिना गुली सेको को वो अनुसार अमदा सर्टिफाई याउ अलि फर्दर म्युजिक एन्ड स्टडी या मन्द सा चाहिँ हो कि क्रेडिटेड कोर्स के वहाँ म्युजिक भन्छन् छि अथवा चाहिँ सुरु जुइन मेटा मेटा बिस्तारै सुरु जेउ छुंदु अतना खप्याउ हिसाब बिचारे आपले चाहिँ नगरपालिका नपाए सहालया पाके सहालया नको हजुर संगीत अलि वो संगीत या बोल नाप संगीत सेकेको सिप भएको छ इन्टेन्जिबल हेरिटेजेस लमला अमूर्त सम्पदा कथा कया चंगु जुल थसक ननकी चाहिँ ननाए वनि जुल त संरक्षण या त तस्कहे थाकुको खजिया चाहिँ तुकी संरक्षण या नाति व नीति चाहिँ सुना चाहिँ ध्यान बिमागु खवा छिको व्यक्तिगत कथा चाहिँ छु पहल ज्या चंगु दु अथो चाहिँ एकदमै बान्ला प्रश्न जुल त थो चाहिँ हरेक थासे त नगरपालिका त यको अथोरिटी द नि ओ द हिसाबमा अखुनु चाहिँ प्रोफेसर डाक्टर गर्ट म्याथिस वेगनर सरन थाने प्रेजेन्टेसन बियो दिउ ख वेकन चाहिँ 40औं वर्ष खपेया जुन संगीत बारे दको रिसर्चसँग वो किताब जुन पिका दिउ ख अकि खप्या दक्को बाजापति बारे डिस्क्रिप्सन न द बोल न द ट्रान्सक्रिप्सन यो त अलि वो प्रेजेन्टेसन के चाहिँ वेकन छु त्या दिल रहेछ थो संगीत थो संस्कृति थमे बचाउ अधिकार मतलब कुटा चाहिँ सुन या भइरहेछ नगरपालिका या भइ थाउ वेकन चाहिँ त्या दिउ ग सारे छ जितपालन तलन थथौ बाजा संरक्षण या वजियो चुनी तर फाइनली चाहिँ गेजै माल रहेछ अथोरिटी सुकेदा उमसे वेकअप सन जगह या भइ अलि या न म ढाउ वेकन त्या दिउ गे रहेछ जे गुलिन छौ एक्जाम्पल खप्या बारे खाल्याउसा गुलिन त माक प्याखङ देवी प्याखङ गुलिन द नि नवदुर्गा प्याखङ दक्को चाहिँ जिसुस कते महिला म तको आर्काइभिङ या माल ओके बारे जिमियो बारे बाजा दकोसिन सिरे सुस्क चोने मजे साजा सुस्क चोने किङ छमा मनुवानी निमा मनुवानी बाजा या बारे सिउफुङ विस्तारन छम निमा मम अलि बाजा मरावानी किङ वो बाजा दको चाहिँ रेकर्डेड फर्मे रेकर्डिङ तय वा सोय एं आर्काइभिङ या म प्रिजर्भेसन या लागि अलि वो चाहिँ दक्को स्याउ एसेसिबल जेमा वो वेब ट्याब एउटा वा छौ संग्रहालय देखेउला पुस्तकालय देखेउला आना चाहिँ माक प्याखे बाले सरी जे माक प्याखे जुल देवी प्याखङ गे जे गते जे के बारे बोने माला धालकिङ फलानु थासे द दाउ छौ जुल आनवाने कि के बारे दक्को दै एंग तेमालर ग थाडिउ ख वेकङ अलि अकिन चाहिँ अब थौडो त्वालङ सांस्कृतिक गुरु पिसन जुन जगर्नया लागि जुन मेहनत यहाँ छुँदु वो थौठा सिद्ध तर आधिकारिक रूपन चाहिँ जिन सबले चुय लेभल वो चाहिँ ठें वानी मराउजी वेगन ताडिउगा जो विचार न अथेक पार्किङ याके मजिला अलि वो बाजा
जात्रा जिउ टाइम लाग भेहिकल्स त हे मजिल गाडी अले मोटरसाइकल छाड जा मन त थाना सोवी जात्रा सोवीले जात्रा बाँसुरी बाजा सोए तसर बाइक हर्न जीवले बामला त हजुर हजुर अनि एज हो नि अब उनका गाडी एउ छ नि मौलिक ध्वनि यता चाहिँ के इफेक्ट जुल दैपति इफेक्ट जुल गान हजुर हजुर अले वो एक त नेपेगा त यौसे मचना हा हा अले थौ संस्कृति के न जे थौ हिसाब म चुन्न तर जुन शुद्ध रूपन जुएम वो मजुला जे रिकर्ड जग्गा यासन बाइका हन यो कोन तारे कान हजुर अलि जात्रा पर्व अनि बले चाहिँ वो बाजैपति गु धुन खव चाहिँ बालक निने फैजला झझ ढाकी जग्गा मखु मनुते युपति छौ मेडिटेसन जिजला जात्रा युपति छोले गु थाइपति वाद्य बाजन पाक्याला अब संगीत तैगो हरेक समुदाय नीति छगो मौलिक निधि हेजुल ठुकी वो जिउ नेवा बाजका जयता न विश्व बजारी इनकी त बजारीकरण या त चाहिँ छुछु हाथ्या त वया चंगुदु वो छका कनादी साले अथेला मरुनी तर या मौ चाहिँ आवश्यकता द हजुर विश्व बजारीकरण या जी की मजुवा चिगुपति थौए युगपति बाजा त दुनी वर्ल्ड वाइड चाहिँ ये वर्ल्ड वाइड जिसम वो स्टेज चाहिँ कबरियामो बजारीकरण स्वेन जिउ संस्कृति वर्ल्डले चाहिँ स्टेज परफर्म जोएम नेपाली संस्कृति थोक थिमे बाजा थेख देवी प्याखन तेज्यू भैल प्याखन तेज्यू अब घेन्डाङ्गिसी तेज्यू राउ जिउपट्टि जुन मौलिक संस्कृति त वो चाहिँ इन्टरनेसनल स्टेज चाहिँ केनेमा जस्तो इन्डिया चाहिँ दासी देवदासी लिसिङ वे जुन देखे प्याखन लुइ नि अनालिसिङ व देवदासी है अनालिसिङ चले जोजुन वयो जुन भारतनाट्यम कथकली कथक थै मेमेउनन्द मुखला कुचिपुडी है अब दक्को डान्स त इन्टरनेसनली स्टेज एकदमै बान्लाको चले जुलक वो जग्गा मको इन्डियन क्लासिकल सङ्गीत जुल हो यहाँ पुरा वर्ल्डले गोवर्नै हेर्नुको अधिपत्य जमे हेर्नुको सायद इन्टरनेसनली एकदम पपुलर सिङ्गर्स त ब्यान्ड त्यसै इन्डियन क्लासिकल म्युजिसियन त नापङ कोलाबरेट यो कोट ए हिसाबन छिउ नेपाल ल्याउन अलि छि नेवार संस्कृति तानङ अथे इन्टरनेसनल स्टेज छिसम वे फेमौख अगिता चाहिँ छिसम कुटयामा पालाक अब वो केटा चाहिँ चौ सर्टेन लेभल जग्गामा पुरा होल आधिकारिक अथोरिटीज त दनी वेगअप्सन चाहिँ बिचया मौख अलि थो ज्यारा भनौँ झी जस्तो जिमसन गुलाबाजा पिकेयुसा जिमसन जग्गा यहाँ फाइम हो वा ओके पहिला प्याकम पिकेप्सन जग्गा फाइम हो वा यहाँ मेन आधिकारिक वो अधिकार सुकेद वेगअप्सन कोते यहाँ दिउसा अले वेगअपिन्दा मिम्यो लेभल या पुङ सुन्नु यामो कि त हेल्प आयो वानिबले सहयोग आयो वानिबले त चाहिँ जिन्सले पकानु सफल जुई अब चाहिँ जुए बाँकी चिनी हजुर नेपाल देशे वर्तमान अवस्था सङ्गीत गोपति थो शैक्षिक लाग्या छुछु समस्या त चाहिँ वया चंगुदु प्रब्लम्स त छुछु प्रब्लम्स त वयक जिन्ना छ दाति ठ्याक्क केनेउ टाइमेलाक अथे भेहिकल्स त अथे उयोले वो एक त बोला जिउ नखच खबले जुल मलाई एकाडेमिकली हजुर एकाडेमिकली सङ्गीत गठे ध्यारे एकाडेमिकली वनी भले चाहिँ सङ्गीत युपति आँखा बना चाहिँ छुछु समस्या त भए चंगुदु बनेको नीति वा बने धुङ्का अपर्च्युनिटी त दुखी मरु हजुर थोन एकदमै बाला यहाँ सजिलो सङ्गीत हो खास जिउ समाजे बन्यो विषय दरावे मछुनी छौ चाहिँ गटे जे थ प्यारेन्ट्स त जी म्युजिक बुवानी दगा टाइपले म्युजिक न बन्यो दला ठाउ अत जुया चौँ त वास्तविकता ख अहिले म्युजिक बनेर धन कैसा बुँ अहिले साइन्स न बुङ अरे तै व धोया अर्थ चाहिँ मथु
जे एकेडेमिकली ये संगीत बन्यो दराउ मस्यो थाउ चाहिँ गिटार सेकाने जिक सारंगी सेके थाउ जिक थाउ हिसाबं अथे सोच्यो दि हजुर अब बिस्तारै तो फैले जो छौं त तो संगीत एकेडेमिकली बन्यो दराउपति छौ समस्या चाहिँ हो संगीत बन्यो दराउ त्यसै सर्टिफिकेट गयो छि एकेडेमिकली युनिभर्सिटी ते बन्यो दराउए मथुनी अथवा एथनोम्युजिकोलोजी वो न योको मर्डनी सब्जेक्ट जुल एनन जुल अले अझै समस्या चाहिँ खान दिल गुल्न वो म्युजिक इंटरेस्ट द संगीत अपन जगह वान्यू जुल हजुर अले संगीत इंटरेस्ट अले तो म्यू छौ हिसाबले इंटरेस्ट जुल अले वो कि वामा मामा भन्ने बोले जे साइन्स बनते इंजीनियरिंग बनते अले थोज्याया वज्याएर वो जिनसेपले सोचै खोम खाली परफॉर्मेंस म्युजिक बने बोले जे कलाकार छे अले कलाकार जो तर जिन थे देवा कमिया थे चाहिँ जिनसेले सोचे जुई मखुरा टेन्सन जिता चाहिँ तो मेवे बच्चा इंट्रेस्टिङ विषय जो मियाले मवपि मला अले बाजा ठ्या मवपिन छ संगीत बनि फैकी फै मखुजी संगीत विषय छु भन्नु खाओके कते कि नर्मली सोचे निसा गिटार बाँसुरी वा धिमे बाजा सपिङ संजक आधिकारिक रूपमा थ त प्राज्ञिक रूपमा यो बेत चाहिँ वो म्युजिक कया चाहिँ बनेको ख वा सैद्धान्तिक पक्ष से कि त चाहिँ जिस म्युजिक कया चाहिँ बनेमा ख हो गठेर जा काठमाडौँ युनिभर्सिटी डिपार्टमेन्ट अफ म्युजिक के चाहिँ न्यामानो वेद संगीत हो बेसिक नलेज मरुपुना न बोएड आफ्टर इंटरमीडिएट प्लस 2 सिरियानी अले अना बेसिक लेसन जिउ नि इंटरेस्ट दपुङ वान युजल अले जे प्यारेन्ट्स तेसन यको जिडियानी रको छोइजुल चार चार मत बन्यो दढावे मठु अटे जुजुल अले अना वो 12 सिरियानी अना सेकिबले चाहिँ फ्रम द बेसिक लेभल बाँसुरी जोसाङ लासाङके लिसिङ बाँसुरी होल डे जोने लिसिङ दक्कै सेन्यु जोनी वो पोसिबल द जे न्यावे फिल्ड दे बो वसाङ बार आना चाहिँ बने द अले अझै नाच दाजु समस्या चाहिँ लास्टे पहिला चाहिँ थे जिले थियो कमिएर चाहिँ जिन्सले सोचै मुखला अले बम मानिबले चाहिँ फाइनल इयर जो लियर पछिजा चाहिँ दिमागै खाना है अब फाइनल इयर जो ल पास जुइन ओली मचिन भयो कन्भिन्सिङ प्यारेन्ट्स त कन्भिन्सिङ म्युजिक बनिन लिपा छुया रे छाडसा ओके आउटपुट जिसन स्वा जो बोले गोलिन दक्कै सक्सेस जुइमखु खतरा कलाकार जुइमखु तर जिमी एथनोम्युजिकोलोजी के चाहिँ सब रिसर्च द तो चाहिँ रिसर्च बेस्ड छु नि एन्थ्रोपोलोजी अफ म्युजिक न धै एथनोम्युजिकोलोजी त तो रिसर्च बेस्ड के जो नि छौ रिसर्च द रिसर्च याद छि जस्तो जिङ मालिङ बाजा के याद तेन्तु विभिन्न थासे तो प्रोजेक्ट द अले कि स्कॉलरशिप त नन धै अरे रिसर्च याउ द अर्को परफॉर्मर जो छ स्टेज परफॉर्मिङ म्युजिकली चाहिँ बाजा तनङ योको स्या जीवन चलिया छौँ त अहिले अर्को चाहिँ अब चाहिँ स्टुडियो चले मेरी कडे अझै जो योको द अपर्च्युनिटी योको द तर वो चाहिँ जीवपति विद्यार्थी हो वे स्किल के भर परे जी दीपंकर बाँसुरी बाजा खलाया छी प्रशिक्षक हजुर प्रशिक्षक न ज्यादी के या फाउन्डर न ज्यादी मला तो सक्सा चाहिँ गुको थ निसना दिउ ख बचाक लन्छ कता दिल ओके आज सुको उद्देश्य सुको हजुर वेका जीव संस्कृति बचावे हिसाबन चाहिँ तेको विचयनबले तो दीपंकर बाँसुरी बाजा चाहिँ जीव ट्वालियावे ख अले अना जीव पहिला सिंहपति पुलाउ बाँसुरी बाजा दु ओ चाहिँ बिस्तारङ म पुल अले बाजा पिपु मगाउन अले मठा त गन बाजा पेटा समस्या जो भले अले तो मजिलो दय जिन चाहिँ तोले इंट्रेस्ट दपु बाजा के खुबी दपु मंदपु हमता जोंग चाहिँ जिन छे सिंग भले अले वो बाजा अथेमनङ सक्सेस जुइरको सोचे मेजिङ अले सिनसङ वहाँ बोले चाहिँ वो ग्रुप दा होला वो पिनी छलाबले चाहिँ
त्वालिन दखो लेता ल ए जुजुन चाहिँ अले खयन्जी गनातको वानी मोची बिस्का बले 4 गते बासुरी पानी म दसैँ बले बाजा पेम अजबले समस्या जुयो नि जिङ सेंगाउ ख थन तक चले जो चुंदा थङ तक जिङ योको बासुरी बाजा तिमी बाजा पेठो गाठे सेनेटुन अब सेनेटुन तले बाजा चाहिँ अतक दनी जनवानी मसा वेया लागि ख थौ तले जुन संस्कृति ख वानी मठा तक तो बाजा थमरु मतलब ग्याप मजे मटाउ कुटै थौ संस्कृति बच्य तेरे हिसाब चाहिँ तो फाउन्डिङ आउ ख पहिला सेंगाबले चाहिँ जिङ जिके तो मतलब थे वाने रह चाहिँ सेंगा मगो कि अलि बा जुजुङ दखुन सेको होला अले यायङ मन्ते इन्ट्रेस्ट न दा होला सहयोग न द तत्वाले हो दाफायो अले दाफाए पिडम बिला ए जुबले चाहिँ जिता लिडन्सा द त ए जुजुङ उहाँले अले यामत हो छौ विश्वास जुजुल अले यासा चाहिँ दखुसिन सहयोग न यही जियो चुना अले माने न यही जियो चुना रहौ छौ खाथ्यो होबले अले तक कन्टिन्यू छौ हजुर अच्छी गुड हो संगीत खेले योजना त छु प्लानिङ छु हैन चुना दिएको दु कनि हुना छुयागु दैगु छु देखा चुना दिएको दु के मडु हजुर पहिला अझी पीएचडी एआई उपति बिच त हजुर हो चाहिँ सोचे विषयले दिदु न बच्चा टाइम मिले मजे छु न हजुर वो पीएचडी चाहिँ यावे जुल अले म्यौ चाहिँ अझै पोंगा बाजा अले चाहिँ बासुरी बाजा हो जुन अके बारे किताब बोलता किताब पिकाउ हिसाब जिन चुया छुङाउ त अब चाहिँ पुरा मजुनी पुरा जुटेन जुइ हनन वो छुक्चा मगाते वो जुए obviously एजो वनम बिचे सीएम मरनी अगदा पुरा बानलाकै पिकाउपति चाहिँ कुटैयो छौ त अले म्यौ चाहिँ अथो तो संस्कृति जेपुति थमतङ त्यो हिसाबङ जे थाटा चाहिँ सेन्यौ बिचा ब्याक्यौ हजुर जाइयो छौ बालाको बिचार दुखनी मला त्या जसो तो खलबला कोच्याको इनोभेटनको कुदु बायोनिङ हेव हाना छपु मिनिनी गुजै मिनि गाडी त इना फेना छैन अथो मे चाहिँ तो सापारियो इले जौ नि सापारु नापे स्वापु दो मे जौ नि तो जिन दिल माया रे मी पिकायो वो चाहिँ खास गुनी पुनी हजुर जी अथौ गुनी पुनी जुला खास अथो गुनी पुनी समयके हालीपति वा हाली चाहिँ बासुरी बजाके फुयो लेख वो लेटा जुङ जिन चाहिँ मेटेका हो दिलमाया रे दिलमाया चाहिँ जी अमाजुल शब्द त चाहिँ भाषा अमाया माया गथे जी जिसन थाफै मको जेता व्यक्ति रसा छौ न्यू शब्दको व्यक्ति फै मको हो माया गथे जी त्यो एटा चाहिँ जी हिउँसे वंशे चोङ तय ताकि शब्द तय हो त राइम मिले हिसाबङ वो मियालिबले चाहिँ चिकप्सन सिकति अल्थो मे चाहिँ सिरिसा हेकु थेन्टुन चोन्नको मन त्यसन तै चर्चले बच्चा मिले छु तर ठ्याक्क उल्टा सिरिसा हेकु चाहिँ ठोमिएको प्रभावित छु तेको तो एकदम फ्लाउपति ले सिरिसा हेकु लेपा प्याउ अके म्युजिक अले वो शब्द त चाहिँ पुलाउपट्टि मको छ वे यो लेख त न प्याउल अब संगीत कर्मिटेसन यो च्वाड्यु जुल हन्याउ ज कोला चाहिँ बच्चा सिरसाएको नापम मिलेछु अथवा जिन चाहिँ छुट्याएर चाहिँ सिरसाएको चाहिँ ठो मिएकम प्रभावित छु देखो तोपट्टि अल्टो खा जनमानसन थस्यु रा हिसाब हुन्छ नि तोले जिङ वेटाउ कतो मिके शब्द जीवन्तु गुली बाला दिल माया छेले छंगु स्वा युशे छुङ
गुलिबाला दिल माया छेले छंगु स्वायौं से छुङ बैसन जागु यो बन छंगु हिसिम बिगु पहला छंगु छन्ता खाने वो जिगु मन यौं से वुङ से छुङ गुलिबाला दिल माया छेले छंगु स्वायौं से छुङ बैसन जागु यो बन छंगु हिसिम बिगु पहला छंगु छन्ता खाने वो जिगु मन यौं से वुङ से छुङ छन्ता खाने वो जिगु मन यौं से वुङ से छुङ छे चंगु गोमारी जिगु छेला हो गम फल चेसुङ गुन्नी पुन्नी नपलावे झ्याले पिङा छुङ छे चंगु गोमारी जिगु छेला हो गम फल चेसुङ घेन्तङ्गी सिमी तवे लुखे पिङा छुङ गुलिबाला दिल माया सुनि गले छंगु नाङ जाथे छुङ गुलिबाला दिल माया सुनि गले छंगु नाङ जाथे छुङ बैसन जागु यो बन छंगु हिसिम बिगु पहला छंगु छन्ता खाने वो जिगु मन यौं से वुङ से छुङ छन्ता खाने वो जिगु मन यौं से वुङ से छुङ सुबह हजुर अतिकही पुसी संगुठो मेनिका दिला चाप्रेलो स्ते हालेको मे अलि दक्ले लिपा छिगु खलबलंगे नाचना दिपे संगीत ख्यामी पिन्ता चाहिँ छुधयादी अथवा चाहिँ जगत थाको पुते छैन अजी जम संगीत कर्मी अले संस्कृति बचाएम त्यापति लाफुके जियो चौमा जुनी सकल दर्शक पिन्ता चाहिँ थथो संस्कृति चाहिँ बचाएम गजौ कथङ याम गेम यागुया नसङ झेउटी संस्कृति ताङ्के मजु थोरा झिउ पहिचान ख अले झिउपति लिपाछिङक झिता झिउ जेनेरेसन झिता मानेपति छौ लापुनक चारचा झिसन थो लिपाछिङक बच्यते मफसा झिता पकानङ बान्लाउ नजरन सोइमको झिउ जेनेरेसन अले खय थौ पुर्खालिसिन चल्या तौले झिउ संस्कृति बचाउ झिउ कर्तव्य ख वो झि बच्यौ वानी नुटापति झिउ सुझाव त अले जो अतगा गुलिनङ खातो न्यो दिल भेक नापा अब न्यो दे दिउनी सकलस्ता धन्यवाद तया छिक पिन्तान भारगाउँ टेलिभिजन या त जो संगीत यात्रा चोकोचक खा पोङ्क्यौ थाय बिय दिउनी छिक पिन्तान शुभा देछासे नमस्ते हजुर यकेको शुभा देछना चाहन्छु हजुर सकमे भाजु मेजुपी हलिमे थया जंगु सया थौया गुबे संगीतकर्मी नाप काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गत संगीत विभागीय सह प्राध्यापक राजकुमार मानन्दर नापयगु खलबला यवयगु ख संगीत धैगु जिगुनेवा तजिलजी मदेक मगागु छगु तत्व ख हरिक ज्याखया त संगीत मदेक मगा छुन्छ त नख हनि तयची थी बाज थाना जक हनि गयाना चंगदु हरेक समुदाय थौहे पहयगु संगीत दै ओ संगीत धैगु हरेक जातियगु हरेक समुदाय थगुहे मौलिक निधि ख उके संरक्षण या त हरेक व्यक्ति थसहे कुतयामा धका थौयागु पहा राजकुमार मानन्दर जो कना दिल वेकयागु सचित गथिताल चुना सला सुदाब दसा पक्कै न सपुते दिदका भला सकया जना मेगु बोय मेमछ महने बह मया स चिकपिनगु दथि वेगु
kuta yaguzi thau yaguniti thau yagu thugu bosa bayanigu oza fanachana meguboi hakna naplaguzi thau yatabe subha